noneho rero sasa abagabo babiri Burundi na Kongo buri wese arahiga uko bari wese arahiga yabakubitira icyarimwe. Ubu se ntari Mozambique ntari hehe na hehe na hehe hose aho hose ni ingabo ntizigenda zigakora kandi zigacyura umubigeze reka mbivuye gutyo aho papa ishobora kuba itarakurikije amabwiriza mu kubaha amasezerano bagiranye na Bujumbura. Hari amafaranga batabonye bavuga ko nubwo twabahamagara ariko nta kintu mwakoze. Minova yarabacitse, Sake irabacika, Rubaya bahereye kuri Rubaya yarabacitse, Sake irabacika, Minova irabacika, Goma iragenda, Bukavu iragenda, none babagejeje mu marembo y'iwanyu ndakomeza kubaha amafaranga y'iki. Iyo frustration nayo ishobora kuba ihari, kuba Neva na Tshisekedi batakiri kureba n'ijisho kurindi kubera ko ku rugamba ntabwo ari kumufasha ngo atsinde. None se guhaye isambi iri mu rutoki nkakubwira ngo nzajya nguhemba avuye muri ibyo bitoki, bugacya bakabica bakabimara, waza kunyishyuza? Nibyo muri Kongo hagomba kuvanwa ingabo zitatumiwe. Mu mboni zawe mbabariro nsesengurire nawe ingabo wumva zatumiwe n'izitaratumiwe zarizo. Ubwo ndi kureba factors zose zihari zerekana ko ivyo ishobora kuva. Reka tujye kuri icyo warukomajeho cyo mu Burundi. Kuki Burundi bushobora kuva muri iyi ntambara itarangiye kandi bwaravuze ko buje gutabara Tshisekedi rangiye kumwita General Tshisekedi Siviyane mubisi. Ariko buriya Tshisekedi uribuka abantu bigeze gutera umukuru w'igihugu cyacu amagi mu Bubiligi muri Rwanda Day. Yego, babandi bateraga perezida amagi, bamwe yabwiye ngo aho kuyarya bari kuyamutera. Tshisekedi yararimo yararimo kugiye na makuru nganira n'abantu, umuntu yarabimbwiye ndaseka ndigaragura, burya yararimo. Urumva rero umuntu wari umeze atyo wari umubeshye ngo ni general. Uretse ko burya Neva nawe ni generali utarahuye n'ikosi n'imwe ngo twumve yuko yagiye mu gihugu runaka agakurayo amakosi fulani atuma agera kuri level ya generali. Ni ya maranka yo mu ishyamba bagendaga bazamuka. Noneho rero generali majoro Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi ejo yagiranye ikiganiro n'abambasaderi baba mu gihugu cye. Hari ibintu yagiye agarukaho, noneho ngiye kugenda mvuga byibura ni duke muri byo, noneho tugende tubisesengura tunabirebe nawe tubiganireho nk'umunyamakuru. Yego, abo badiplomate rwose yari yabicaje, yakoze script. Iyo bigejeho perezida akora script akicara kuri mashini cyangwa se akabwira umusekreteri we ati nyandikira ibi n'ibi, akora script iri mu rurimi rw'igifaransa. Noneho rero mu bintu yatangiriyeho yavuze ati ntabwo turi muri Kongo turi mu makimbirane yabo. Ibibazo biri hagati ya Kongo nayo mu 23 amakimbirane yabo twebwe ntabwo ariyo turimo. Twagiyeyo kubw'amasezerano dufitanye n'umukuru wa kiriya gihugu. Ako ni akantu yahereyeho. Kandi noneho twebwe twagiye tugiye gushaka ibisubizo. Aha ngaha umuntu uri kurwana ubu icyo gisubizo yajyanye. Umuntu wagiye gufatanya na FDLR umutwe w'abicanyi, icyo nicyo gisubizo cy'amahoro yajyanye. Cyo nta gisubizo kirimo. Noneho General Neva yavuze ko hariya hafashwe hose, Goma, Bukavu, hirya hose na hariya naho henda gufatwa. Yashatse nko gushimisha perezida wa Kongo, avuga yuko ni nkaho yavuze yuko atari M20 yahafashe, ko ahubwo hafashwe n'ingufu z'amahanga.
ubwo ingufu z'amahanga yashaka kumva nawe urazumva n'u Rwanda n'u Rwanda uri bwumve ari umahuha kuri umuhuha burya hari ukuntu umuntu yayaga iwacu mu cyaro twajyaga dusa ugasanga imbeba yakuriye kandi utabyumvise yagushitaguye burya iruma ihuha yakuriyeho ku ntoki waratakarabye cyangwa ibirenge njye mbona waravukiye mu mujyi ibyo utaravuye ariko kameramani we byaze bikuze warahuye ndabizi nuko twe niko twabayeho noneho rero nawe yaruma agahuhaho hafashwe n'ingabo z'amahanga sibyo imbaraga z'amahanga zafashe biriya bice noneho arongera ati mu by'ukuri izo ntambara zose ziri gutuma abaturage bapfa ku bwinshi b'abanyekongo avuga yuko zibahitana ni byiza ko izo ntambara n'ingabo ze zirimo bivuze ngo muri abo baturage bapfa ku bwinshi ujya gutera uburezi arabwibanza buriya mu buryo bwa gihanga ushobora gusanga yavugaga abasirikare be noneho rero voilà ntabwo ari abaturage bapfa gusa bamaze gutakaza ingabo nyinshi urabyibuka nyuma y'uko umupaka ufunzwe w'u Rwanda n'Uburundi babajije Yolande Macron umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda kuri ibi ngibi avuga ati ibyo ngibyo n'Uburundi bashobora kuba ari frustration bavanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko bari gutsindwa cyane wari ukomeje noneho rero ibindi Neva yavuze avuga yuko ibibazo hari ingingo 5 yatanze abona zakemura ibibazo icya mbere ashyigikiye ibiganiro ibisabwa n'umuryango w'Uburayi agashyigikira ibisabwa n'abaperezida ba SADC na EAC birimo Kongo kuganira na M23 cyane hari naho abitsindagira noneho muri Kongo hagomba kuvanwa ingabo zitatumiwe mu mboni zawe mbabariro nsesengurire nawe ingabo wumva zatumiwe n'izitaratumiwe izo arizo abanyamakuru mukunda kubaza ingabo zitatumiwe reka duhere ku zatumiwe buriya ingabo zatumiwe harimo Afurika y'Epfo harimo ingabo za Malawi harimo ingabo za Tanzania harimo ingabo z'u Burundi harimo babacanshuro bagiye harimo FDLR nabo zaratumiwe kuko zoherejwe na leta harimo na Wazalendo na FARDC shakira igihugu kiri hariya kitatumiwe arashaka kuvuga yuko ari u Rwanda bya bindi bivuga yuko ari umahuha noneho rero ingabo zitatumiwe zikahava noneho sasa ahamya ko FDLR igomba kwamburwa intwaro nk'umutwe w'amahanga ariko noneho yirengagiza Red Tabara mu by'ukuri iri muri Kongo imutera ariho iturutse abakuru b'ibihugu barabyemeje i Rwanda muri Angola yuko mu mitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga iba muri Kongo na Red Tabara irimo ariko we yarabihinduye avuga yuko Red Tabara ifite icyicaro hano i Kigali noneho rero generali aravuga ati ikindi kintu mbona kizakemura ibibazo u Rwanda nirwizezwa ko nta bitero bya FDLR bizongera kurutera ibibazo bizaba birangiye sibyo bisabye imyaka ingahe ngo babyumve bisabye ko bigenda bite kugira ngo yumve icyo kintu ariko ntacyo nawe ahise abona yuko ibyo u Rwanda ruvuga bifite ishingiro twebwe dufite impungenge z'umutekano wacu uterwa na FDLR noneho yirinze guhakana yuko nayo ntayihari FDLR irahari ni mwizeza u Rwanda yuko nta FDLR nta kantu k'agashashi k'ibitero bya FDLR bizongera kugabwa ku Rwanda noneho u Rwanda rurahita ruvayo so kwisenya se yego nuko rero generali Evariste Ndayishimiye arakomeza aravuga ati ikindi tutakwibagirwa amateka agomba kugarukwaho ubwo tugize ku mpamvu muzi yego amateka agomba kugarukwaho ese koko hari abantu bakatiweho imipaka bavuga ikinyarwanda b'abanyarwanda amateka agomba kugarukwaho noneho muri ayo mateka agomba kugarukwaho
hakagarukwaho wenda no muri izi ntambara uko makumyabiri na gatatu yavutse, ibiyitera, ibyatumye ibaho. Amateka agomba kugarukwaho. Noneho arangira ashimangira ubwo mu mateka agomba kugarukwaho ni ikatwa ry'imipaka, birumvikana. Noneho avuga ko M23 igomba kugirana ibiganiro na Kongo, na perezida wa Kongo, mu gihe igaragaza ko atari abanyarwanda, nanone ikitandukanya n'abanyarwanda bayirimo. Amateka agomba kugarukwaho, aremera yuko koko hari abakatiwe imipaka, aribo baye mu 23. Noneho nibagaragaza yuko koko aribo bakatiweho iyo mupaka, yuko ari abanyekongo, ariko noneho babanze bijonjoremo abanyarwanda babarimo. Ahangaha nanone arasa naho arumahuha kwa perezida, nubwo tuvuga yuko bashwanye kubera ibirarane n'ibiki no kuba ntacyo yamumarije. Aho niho nagantaga ijambo ryaba hari aho rihuriye, uko kwisubiraho kwandayishimira cyakomeza nicyo kibazo kikizigame, reka gizigame. Yego, ubwo nashakaga kuko ari bikomeje by'ibirarane, ariko nari ngifite ku bijyanye n'amafaranga atarahabwa. Noneho kwitandukanya n'abanyarwanda bayirimo, ibyo bizakemura ibibazo. Arongeraho ati twebwe nk'u Burundi turifuza ceasefire, ariko hakurweho amananiza yose ananiza ceasefire. Niba M23 ivuga ngo kugira ngo mpagarike imirwano nibabanze bakora ibi, FARDC nabo bati M23 kugira ngo duhagarike imirwano nibabanze bakora ibi. Ibyo ngibyo nibyo perezida Neva ashaka. Aravuga mukureho amananiza, izo conditions ziveho. Yego, ziveho, mukureho amananiza hagati y'ibiganiro. Ibyo nabyo ngo bizakemura ibibazo. Noneho sasa ahantu yashimangiye cyane ati kubw'izo mpamvu twebwe nk'u Burundi turifuza yuko intambara ihita ihagarara. Uhagaritse intambara ufitemo ingabo, urasaba ko intambara ufitemo ingabo zihagarara. Iyo uba ufite imbaraga wajya kubisaba. Ibi mpamya ko bishobora guhumuriza abasirikare baba bari ku rugamba cyangwa se abendaga koherezwayo. Byanze bikunze birahumuriza abasirikare. Arumva abasirikare baravuga bati perezida arifuza yuko imirwano ihagarara. Automatically buriya we yakabaye yamaze kubwirize mufunge safe. Ingabo ze nizifunge safe. M23 ndidashotorwa n'ubundi yo yabaye ifunze safe. FARDC na Wazalendo na FDLR nabo bafunge safe. Ariko nawe abanze atanga example. Namara gufunga safe ibintu bigatuza. Erega buryo habaye ceasefire n'ingabo zirahura zihurira no kumugeza. Bakaganira bakaba banasangira. Ibyo birasanzwe rwose. Noneho rero ikintu yaje kugarukaho noneho kinakomeye kitureba nk'u Rwanda hagati yacu nawe. Yabanje aravuga ngo yijeje abarundi n'ababa mu Burundi yuko umutekano wabo azawubungabunga. Mu gihe Uvira yari isatiriwe n'igihugu bya bindi navugaga ko nyishaka kugira ngo bamwotse igitutu, ati twiteguye gukingira abaturage bacu n'abandi banyagihugu bakirimo. Nukubwira abo bambasaderi ngo ntihagire umuturage wanyu muhungisha mwumva yuko ibintu bikomeye. Noneho kukitureba General Neva yavuze ngo yemera ko mbere yo kurwana n'umuturanyi mugomba kubanza mukaganira. Noneho aravuga ngo nk'uko byagenze muri 2020 kugeza n'uyu munsi dutegereje ibiganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibyo biganiro nibinanirana cyangwa ntibiboneke, twiteguye ko u Rwanda nirudusozaho intambara tuzayirwana. Ariko nk'uko byagenze muri 2020 twiteguye kuganira n'umuturanyi wacu w'u Rwanda. Citadireke abona ko guhangana n'u Rwanda kugeza ubu muri we ntago bimurimo, bitandukanye na bya bindi yavugiye hano mu Kirundo.
ngiyi incamake y'ibyo General Neva yavuze. urakoze cyane kudusubirira mu ncamake y'ibyo General yavuze. Ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo riremereye, ariko mu dusesengura ibintu byinshi, uburyo umuntu avuze, uko yabivuze, na timing y'ibi bintu. Ibi bintu byandayishimiye, turabyizera dute tugendeye ku kuba yabibwiye, tunagendeye ku makuru turi kumva. Ni gute umukuru w'igihugu avuga ngo intambara igomba guhagarara nta minsi ibiri ishize yakiriye deployment iyobowe na Jean Pierre Bemba iturutse Kinshasa, intwaro n'abasirikare? Ariko ubundi Jean Pierre Bemba kugeza ubu ahagaze he? Mbabarira umbwire, kuko njye ntabwo najyaga mwitaho. Ahagaze he? Afite iki? Afite iki cyatuma kuba yagiyeyo hari ikintu bivuze kuri M23? Kugeza ubu ndumva ntabwo nigeze nkurikirana iki. Niba waracukumbuye ukamenya niba hari force afite ya gisirikare, niba waracukumbuye ukamenya si umunyepolitike. Ikibazo gihari ni uko Jean Pierre Bemba bivuga ko yabaye minisitiri w'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yigeze no kujya i Goma muri ya mbere h'uko ifatwa, yagiyeyo mu minsi, ariko hari ikibuga kinini kiri gukoreshwa kiza guha ramforo abasirikare ku rugamba. Nta kibuga kinini bafite, bagakoresha cya Bujumbura, nawe akaba yaragiye kudiringa muri ibyo ngibyo. Ni nk'uko bivugwa mu makuru ahari, gusa nta rwego rurabishimangira nk'urwego rw'amakuru rwizewe rubivuge, ariko ubundi nuko bimeze. Jean Pierre Bemba ntabwo akwiye kudutesha umutwe cyangwa se kuntesha umutwe ngo musobanureho cyane, kuko uretse nawe na perezida ari kunanirwa nkanswe. ubu ngubu ntabwo ari uje kuba umucunguzi cyangwa se kugira ibyo ahindura mu ntambara iri hariya. Uragira uti niza amahembe byanze nkanswe ubonye. Yego nyine, nkunze yuko nubwo ukiri muto ariko uzi imigani. Na nyiri ubwite byamunaniye, wa mugani asigaye atera utugerenade. Namye murengera, ariko noneho ari muri sabotage. Ari muri sabotage. wagira ngo ari gukora gicengezi nawe. Nagira ngo turebe timing y'iri jambo, kubera iki Ndayishimiye ahitamo kuvuga iri jambo rimeze gutya muri iki gihe, kandi nawe mu minsi ishize yakoze deployment muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko Goma ivuyemo. Okay, ku bwanjye nk'uko nabivuze, aba yarebye akabona yarebye asanga aruhira ubusa. Niryo jambo nashakaga. Ari kuruhira ubusa, ari gukinisha ibidakinishwa, gukomeza gukorombereza cyangwa se gushotora u Rwanda, gushotora Perezida Kagame. Ntabwo ari ibintu byirukirwa. Perezida Kagame yababwiye ko aho kugira ngo isibaniro zizabere muri iki gihugu gito rufite, bizarangiriza iyo ngiyo. Ariko u Rwanda ntabwo rujya ruterwa. U Rwanda kuva na kera, ntabwo ndi kuvuga urw'ubu, u Rwanda rwa kera ntabwo rwaterwaga. Uzi urwaturutse hariya Rutunga ku isoko y'u Rwagasabo. Noneho urw'ubu ngubu, erega jewe reka nkubwire wa musore, aba bajenerali ubona hano mu gihugu bagenda mu majipe meza, mu modoka meza, burya gihe birananshimisha cyane, kuko hari igihe bigeze kubaho nabi bagenda n'amaguru. Jewe ndibuka ku Gisenyi nesikotinga suriyetona, tuva ku Gisenyi mu nama dutaha kuri Mahoko, duhagarika imodoka ngo baduhe lifti, ahubwo abacuruzi bakajya bagira gutya atubeshya ngo aragarukira hano imbere, kumbe ngo baravuga ngo iyi ni ya kwangu tanunua ya kwako. Uwo suriyetona nesikotinga tukarara tugenda n'amaguru. Ubu ngubu akaba ari muri V8, igihe biranyohera cyane, kuko hari igihe yarahanganye. Ubaye generale ubona ari mu rwego rwa colonel. Barakomeye. Yego, burya biranshimisha cyane, igihe biranyohera nkavuga nti uyu ni wa wundi twararaga tugendana asaba amazi yo gusomeza ikwanga, ntikwanga umpendenzeho amazi. Biranyohera cyane. Aba bajenerali ubona, jewe unjyanye hirya iri ukangira general ukampinga abona amafaranga ngo nimbatere, ntabwo nakwemerera. Nakubwira nti jyana ibyawe, singiye kumarisha abasirikare, singiye gupfa nanjye ubwanjye. Abo bajenerali n'abarwanyi babi. Nturebe ngo bamwe bagiye muri retirement, hari general demobilizwa. Ntabwo bibaho. Umwanya wose ni ukwandika SMS reporting ahangaha, genda ufate yundi turwana agakamandinga. Aba noneho rero sasa abagabo babiri, Burundi na Kongo, buri wese arahiga uko bari wese arahiga, yabakubitira icyarimwe.
ubu se ntari Mozambique, ntari hehe na hehe na hehe hose, aho hose ni ingabo ntizigenda zigakora kandi zigacyura umubigeze, reka mbivuge gutyo. Ahaho nuko rero ibyo byose abantu bajye bigira ku mateka ya hano mu Rwanda. ubwo Bujumbura ushobora kuba yabonye ko hari ibintu bikomeye bihari bishobora no kuba ibibazo. Hanyuma iki ni kimwe. Senariyo ya kabiri, Kinshasa ishobora kuba itarakurikije amabwiriza mu kubaha amasezerano bagiranye na Bujumbura. Hari amafaranga batabonye, bavuga ko nubwo twabahamagara ariko nta kintu mwakoze. Minova yarabacitse, Sake irabacika, Rubaya bahereye kuri Rubaya yarabacitse, Sake irabacika, Minova irabacika, Goma iragenda, Bukavu iragenda, none babagejeje mu marembo y'iwanyu, ndakomeza kubaha amafaranga y'iki. Iyo frustration nayo ishobora kuba ihari, kuba Neva na Tshisekedi batakiri kurebana ijisho ku rindi kubera ko ku rugamba ntabwo ari kumufasha ngo atsinde. None se guhaye isambu irimo urutoki nkakubwira ngo nzajya nguhemba avuye muri ibyo bitoki, bugacya bakabica bakabimara, waza kunyishyuza? Nibyo. Kibaya muri Rubaya niho hari amabuye y'agaciro, niho yari kuzakura amafaranga yo kubahemba, none barahabambuye, babambuye no mu bindi bice barabakinagiranye. ubwo se yabamuhaye iki? Nta masezerano bafitanye, nzajya nkwishyura wenda mu mezi 6. Umwaka urashize, umuntu yibereye i Kinshasa ategereje yuko akazi gakorwa, ahubwo arumva yuko babandi baje kumuha umusada bakubiswe birukankana. None se wa mugani we yaba yishyurira iki? Ibyo rero byanze bikunze bigomba kuzana umwuka mubi hagati y'abo baperezida bombi. Nkeka yuko n'uyu mugabo wagiye kwandika iriya script ari ijambo ritari ryiza cyangwa ari ibi yavanye hariya. Iyo ahava bamaze kumvikana agatwara ifaranga byinshi cyane, umugabo akagenda akabona ibanki nkuru iruzuye, byanze bikunze yari kuza agira ibindi avuga. Ariko noneho bigaragara yuko inama ye na Tshisekedi i Kinshasa yatumye umugabo ataha yarozinze, nta morale afite. Iryo jambo nibugusharinge uryumve, yatashye yarozinze, nta morale afite, yarababaye. Iyi ntambara abacanshuro ku kigero cya 80% bayivuyemo. Iyi ntambara abasadek ku kigero cya 80% nabo bayivuyemo. Iyi ntambara n'abarundi bitewe nuko bari kubona situation, babona ko benda kwegera umujyi wa Bujumbura, nabo barasa nkaho bari kwivamo. Tshisekedi arerwanirwa nande? Arasigarana na FDLR na Wazalendo, imitwe ibiri y'intera hamwe isa, asigarane na FARDC. Wumvise chef d'état major wa Malawi avuga ati mwimbeshyera, abasirikare banjye batahutse bazanye nabo muri Afrika y'Epfo ntabwo bigeze baraswa. Bigaragara yuko batigeze barwana. Sinabivuze ngo nta n'isasu na rimwe barashe, ntabwo bigeze barwana. Ati jewe nizaniye abantu bafite ibibazo by'indwara zidakira nk'umuvuduko w'amaraso n'ibindi. Arafotora babashyira hari. Ubwo rero chef d'état major niba avuze atyo, ingabo ze ntabwo zigeze zirwana, habe namba, nta gatendo na kamwe bigeze bumva M23 itangaza kuri bariya basirikare. Noneho rero urambaje ruti Burundi buramutse bivuyemo, South Africa kabivamo, arasigarana na Wazalendo na FDLR na FARDC. Bivuze ngo ntabwo yatsinda. Niba aratsinzwe ufite abo bose bavuzwe ruguru, ukaba ubuze kimwe cya kabiri cy'abo mwarwanaga, bivuze ngo gutsinda ku rugamba biragoye. Byaba byivuze icyo Ndayishimiye yavuze ko agomba kujya mu biganiro. Umuntu wari ukuri inyuma, wari ugushyigikiye mu baperezida bose bo muri bino bice turimo, nawe ahise adekarara yuko ashyigikiye imishyikirano. Kereka niba azajya bahura akamubwira terega buriya nabaryaryaga ya macenga ya politiki, ariko byibura buriya ni nkaho amwiyomoyeho, amuvuyeho, aramusaba gushyikirana nawe mu 23. Kinshasa arahirire, ntakomeza atsimbarare. M23 baramukidikana kandi baramwirukana, ko bimeze. Kinshasa yararahirire ngiti sinzigera na rimwe. Ashatse rero yava kwizima, yava kwizima. Ntabwo mpamya ko General Neva izi ari imikino ya politiki, ari amacenga ya politiki. Ibintu yavuze yanditse ku rupapuro, atari bya bindi agenda avuga agenda ubona twenga. Wapi?
yabisomye ari seriye. Ku bw'izo mpamvu rero ndi kubona akazi kuri M23 kagenda koroha. Karoroha gute turi kubona nubwo kuri tere iri gutsinda ariko muri diplomasi ntabwo iri gutsinda, amahanga ya kure ntabwo ari ku ruhande rwayo. Ariko bakubwiye yuko M23 ibyo by'amahanga ntabwo ibyitayeho. Amahanga ataraje gutabara abanyamurenge bicwa, ayo mahanga M23 yayitaho gute? Nikomeza akazi kayo. Wa mugani uwo munyamerika nahaguruka muri Amerika akaza kurasana na M23 naho azabataniye n'aba bandi bo muri Romania. Ubu kugeza ubu hari ahantu M23 yatinya umuzungu? Ntabwo bishoboka. Abafaransa bagera mu Rwanda muri zone turquoise, turetse ibyo umukuru w'igihugu yatubwiye bamusanga hariya imusha mu kabuga ka Musha, bamubwira bati kuraho ingabo z'Abafaransa baje. Undi ahita abwira abadivansinga Butare atahubwo ni mwadivansinga. Icyo gihe message yasirikiraga mu basirikare nuko kurasa umuzungu biryoha kurusha kurasa umwirabura. Noneho nanjye mu bwenge bwanjye nkumva yuko ubwo umuzungu ari we wakoze isasu, iyo uri mwoherereje ahubwo rigenda rimushaka kurusha nuko ryashaka umwirabura. Ubuzi watinya iki kindi? Uratinya Ababiligi se? Uratinya Abafaransa se? Uratinya baki? Nibahaguruke bazana ibyo bikoresho byabo bazabisiga nkuko bari ababisize. Buriya se babonye bagiye bishimye? Ntibari hariya se bafite intwaro barya amafaranga, bafite amafaranga. M23 yo rwose ndabona nta kizayikoma mu nkokora mu byirimo. Resistance heruka 2012-2013 M23 ubwo yafashe ibice muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birangira birekuye isubira mu nkambi, bamwe bajya muri Uganda abandi baza mu Rwanda. Urabona iby'uyu mwaka 2025 bitandukaniye he? Ese iyo isesenguye ubona bizarangira bite? Byararangiye, gusubira inyuma ntago birimo. Bayisabye kuva muri Goma inshuro zingahe? Ntabwo birimo, gusubira inyuma ntabwo birimo. Ntabwo mpamya yuko iryo kosa barikora. Usubira inyuma Kabila yongera gushyidika inyuma akurase. Kandi wabonye yuko Kabila iyo usubiye inyuma aravuga ngo reka nkwereka yuko ari mpa gukunda. Ntabwo iryo kosa bakongera kurikora. Ntabwo bibaho. Amerika nibajya hariya bikaraga n'ubundi kugeza ubu nta nkunga z'Abanyamerika M23 ifite. Kereka nizifatira Kongo ikazifatira Kisekedi. Ibyo gusubira inyuma ibya 2012 ibyo bireke kuri M23 byararangiye. Icyo kibazo rwose ntuzongere no kugira undi kibazo mu biganiro byawe. Yego. Kangushimire cyane. Urakoze, asante sana. Urakoze nawe.